Slopeland Public School, largest residential school affiliated to CBSE. Admission open for the new sessions 2025-26. For LKZ to class 9, safe and environmental friendly e-campus, free admission fees. Join the community of lifelong learners. Only Slopeland Public School, Khongjong. SKTV NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and the future of Manipur. Manipur ki hojik leiriba thakun helaba crisis, hairiba crisis asi lotion balochandab haibasida geopolitics India lenga ki aduga national ki oiba China, America, Russia amadi tongan ba international countries singa sina Myanmar da leiriba makhoi gi interest aduga Myanmar gi 2021 gi February gi tang amadagi leiriba crisis unrest masi loidaba taringa di masi loidri phauti Manipur crisis sukhara makai di adumak laikhigadra haibagi wafum sing yam panari aduna Burma da natra Myanmar da kari ahong bulai kanana kari interest leiri kari thabok locally thabok thomsung pakhali haiba mayam sing asi yam important oi Manipur da leiri ba crisis asi loisana bo hona badana traga asi understand tawna hona da maramudra geopolitical gi angle sima Manipur gi crisis sida hanada gi so foreign hand ama yawe haiba gi wafum sing leibani na adumak maru weri adubu cherak sida US ki interest yam chauna Myanmar ge crisis Burma ge crisis de yawe have se hobud ge dum hair galak pani adubu makoi ojaba act ma kui Burma Act 2022 haidana 2022 gi December ge tang kuni thor da koi gi US ki tangkulum do December ge tangkulum do 2022 da US ke President Joe Biden sign toraga hairi act si enact ogre hairi act ki makha da tongan ba mating sing humanitarian gi OBI aduga atopa technical and non lethal assistance oibia tongan ba assistance pin gudam da hariba acts si laihibani adu acts implement tok matam yam sound implement tawangam khidabagi 2023 phawba implement tawangam khidabagi wafum singba mayam di laihi adu laiba wafum di mamang chahi 2024 gi march ki tang kulhumdoi da ko US ki masagi oiba ko gi chahi gi finance bill haiba tare ko India da hargana state da hargana madu pass obgi mong da mako gi state ki budget pass ob haiba tare madu da consolidated Appropriation Act 2024 pass of matam sida Myanmar khakta gi oina Myanmar da natraga Burma da funding tonuge da mata $121 million US dollars se $121 million se chahi si gi oina hadi 2024 khakki oina masi funding tonuge da makta hairiba Consolidated Appropriation Act 2024 haigadra US ki masagi Consolidated Appropriation to matam da masi ki senpham si yaure adu bahari ba senpham sing asi kari area da sin agada gi haibani adu primarily makoina season agada mayam se haiba matam da masi humanitarian gi aid sing haitar mateng panu gi da mata lanjenari ba tungan ba kanglu Rohingya yauna mayam sing asi gi awa chetheng nang laba miyam sing asi da mateng pangadori hari loinana Thailand amadi Thailand amadi India yauna cross border khoi gi refugee mayam sanction gi ba makoi na awab nang liba yam sing sisu mateng panu ge dum sempam si $75 million ngasa gi 121 million sing manung da 75 million more than 50% of the amount have tare masi Thailand amadi India da sanction gi ba mayam sing asi gi cross border program ge damak ta senpam yauri adu bhai ba senpam sing asi $75 million natraga $121 million Burma da funding la ka to riba si only humanitarian aid khatada chakadoribra atopa kari area da sinakpa yai madu sinak taragadi hojik Manipur gi crisis si lotion bagi mahutta hen escalate torbo wangkhalak pu yabu pm sing laibra habi matang sida khana nenok dam tang si SKTV ke studio lengsen de laibra basi ahmukta da UNI ge bureau head oja N Satyajeet ni oja Satyajeet batana mokcheri welcome to the show, appreciate you joining, also joining us
retired Colonel Oja SAPAM Shantikumar ni. Oja Shantikumar su taram cheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too, and also joining us Manipur University ki Department of Anthropology ke retired Professor Dr. W. NABAKUMAR ni. Oja NABAKUMAR su taram cheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi ako Oja Shantikumar digi lak Oja Shantikumar na matam ngasi digi numit kya ni mamang da koi tungan ba subject topic hai bata Manipur crisis ki matang da khana matam da Burma Act 2022 is very important. Have you to highlight the way, but we didn't get chance to discuss in depth hai tar yamna length ta masi wari sana bitan ja phangi de, but somehow ngasi di masi ki Burma funding 2024 se tholok na maram waraga madu matang da khana bitan ja du lakto mali aduna handak chahi ki 2024 ki Burma funding the $121 million khaktang oigedori pra atop bakari area sing lari masi da Burma Act sina karai phauba masi shape tori bana funding se have gi matang ketang thambi Burma Act masi Burma Act hai se US na moigi House of Representative ta 6 April da moina proposal ama thangale akoi somda haiga kai haitare bill ama thangal pagum ko aduga masi finally passed to 23rd December 2022 da passed away Joe Biden na sign tawra aduga passed awre then fir adugi applicable oi khre ba applicable oi bisida various policies are there. Burma Act hai ga di various policies yauri ba yawo matam sida appropriation na fund nam yauri ba adu ngasi gi raj na pukhale ba topic si appropriation of fund du khane ba adu Burma Act hai ga di various policies are there kari policies no hai bam nei ba adu khwai de gi masida yam important oi ba kano se funding se discuss tawdinga ta yamna important oi ba akoina discuss taw taka le sidi kaino bu sigi act sigi manungda kari hata any democratic ko ethnic party or group see US na support tawni habane Burma da okay any pro-democratic khulai paibo igira oiru igira adu loina support tawni habane ba adu action ada sidai ta tawri sik mai toge bu masida Burma da lairi se 150 ethnic tribes te hele hai ba ko group te hele lei hai ba do major du local kanda they are all with arms no fight tawle even Arakan ka sidi completely gano tawrom ne hojiti moina control tawrom ne and western portion this side to lei sing che am badum control tawre ba aduna si moina control tawu mayam sidi they I question that are they waiting for some more time? How they independent declare tawge kan hai bagi Arakan ka sidi mo independent hai matam da whether US is going to support or not is the question dum lakto ne ba si policies sing lakto ne hai jam ni ko Saint Martin nam thokre Bangladesh nam thokre si hoju Bangladesh thoi ni khudak ta thak thoi ne ba akoi Manipur dong gi nga se ko Manipur gi kamai toge bo December the past tawre December December loira pada January February March April ta ahum mari sil loira kan da tang ahum da thak lak thoe ba ko adu di sigi ani se do myam do link tok chelang matam da ta da brasini ani haise ko akoi Manipur gi akoi gi mayam si da in hajer se akoi mete khatan gi ko hajer se loina mang ni even cookies also need to understand hajabani ko maite isu cookies su lai ba puni naga pun loina gyan ta badar ka le ba what is happening around in this region have se ko in Manipur especially kamai tori because ethnic level maham sadi kamai tori ge se masi akoi understand to badar ka le aduna sei da khangja da ba heta sigi kano sigi policy se da changning da ba mi or da di even cookie bu yong go ne ba adu maite di gyan ta ba maite naga di gyan ta ba yam da ka le ne ba si ne ba ina si tam jai aduna Burma Act hai se masi am important oi hajer si ne adu moina sida support tor ko matamda amuk yam briefly ko ai haijage ko moina support tor ko de pose sigi sai dang sai gi funding sida na mulak doi ni dana policy le gre policy to the various like gre ko political policy ni adu mutung because this area si yam important oi moina control si pai mi do adu dana world se kai pai do ri ba basically adu na China he basically yam na border state ni Myanmar gi adu na very important China gi yam important ore India su like kanoni ka hata never ni yam important no USD lamna lebne ba lamna lega do operator ko do ne ba so this kind of huge funding is required to attract so various things ajabni aduna with these funds various ka hata activities tor ko do ni attraction jam thol ko do ni adu mayam do ne ba ko si mayam si tor ko matam se 75 ko sai pan bi gi beto 75 di asum dadi Thailand dadi thoi dupon natre adi Thailand ni thau ko leidana khotana adagi ethnic class akoi party chahiye Thailand se tor ke havi cookie jo banayega adu leitre ba ko lei si somna kadani dana maximum
$75 million se maximum ji som da spend to doine ba karmada Bangladesh then fair ka khoi genu se Mizoram Manipur and the Nagaland to Nagaland up to certain extent Nagaland is not so important because of the because of the geography Siki problem kanu sini aduga moina equipment and the non-lethal assistance na $25 million neba. Ada $25 million ina supply to adu 75 siya mo understand tau siya ba. 75 siya kay dugdo no ba. Right. Nefarious activity the break tau ba. Ko. Adagi di kay haitara sigi activity tau mi sing da funding tau ba. Adagi mentally kay haitara propaganda sagat pa mentally kay haitara drag tau no ba ko no ba. Aduga mamaya da sina ka do no sigi kanu se $75 million se. Ko. Aduga $25 million haisina sin muna specify toiba clothing gumba radar equipment protective armored bulletproof jacket armored vehicle medicines and training suma me am sida 25 lan gadi loy mari leina ba khulai di nataba ya khulai di nataba ko aduga 75 sina politics taneba basically 75 sin na do se politics taneba sin ka do se ko aduna you can imagine how serious people are haibu dunia ai haijari se ko haibu di politics ta sigi area sima dominate tongnom honor pada mines and the kai haitara maki ke especially mine ne kan tor ko do se adu torpo matam sida $75 million sit kai tho thami haibu ani maximum amount tamine aduga adu ma ta mu yaure global health program and the funding system kan si haira kan di mogi kan to ko do se $167 million ne ba 121 ne ba $127 million or ka do ne ba aduna it's a $167 million or ka do ne ba amu hingal ke do ne hamne adu yam chawkhale aduga sidam ting ka hairung ge akoina hauji Israel ga khanari dana ko sumna kanda Israel ga sumna bombing to dana Hamas tauri dana ko sei da US na sponsor tauri se sponsor magi funding se si 22 million ka ne okay you can imagine the importance of this region sigi hauji asumna kanda na 22 million one to one ni moi gi have baremia chotemia ni kana haina ka khai na ko khai na tauri bose se 22 million ka ne pi se okay adubu in this region sigi region study 167 million. Please understand the severity of the case. We all need to understand. Uzan NABAKUMAR dalati. Uzan NABAKUMAR, China and Myanmar se yum thang na ba. Aduga China gi magi quite a strong influence politically, financially, militarily. Khudi makta makoi infrastructure wise makoi gi Myanmar China Myanmar economic corridor ga na mo gi leisure ne du makha to ma thabak thoram sing chak pio phawba makoi na train line sem golak pa gas ki pipeline han de gi leisure so ma already han de gi leigre adu mo se lenga ha ga hunta ga khare hena mari leina bagi wafum di thami but at the same time sai ki lal hoba sing ha ta ko gi ethnic armed organization mayam sing asi gasu dum mateng pangi habi wafum sing de dum tare adu primarily hunta dum mateng pam gi wafum sing se dum lai aduga US ki clearly dum hare pro democracy pamba kangu se khulai paibo gera sumnagi movement organization wagera public loyamak support tagune have na sai EAO ethnic armed group rebels mayam se khulai paibo ngak ne tare adu khulai paibo mayam se dum US na support tagune have se clear ho jare but China di not necessarily khulai paibo ngak support tagdo mandi animak se support tagbunina aduga US ki intervention yor to hai targati ngasagi $167 million se US na spend tagdo re chahiye madhai targati China will increase more than that aduna China ni hena increase so maduna mar mar amuka hena area se hena disturb hoibe area or pa yabra madugi side effect oina side kick oina Manipur so adum general level IPM ubir ko atham biya yam appropriate oiba question ne nai thamjai ge koras adu si nainadri ge mamang da kitang prithvi gi hongai ba political landscape aduga prithvi gi hongai ba geopolitics ki ahong ba mayam se kitang naina ba mathau ta nai khanjai aduna kitang background oina kitang haijai ge ko asa ai khoi naina gre December da koi 2022 da Burma ek aina pass tawre masi pass tawr pagi maram si kaino ina naina ba taragadi matam ma da Cold War gi matam da prithvi si politically bipolar oiram ne dan hairam maram di democratic oiba country singi NATO country na ngasi bodum hingi ba America na lead tawri ba port simaga aduga somna kanda matam dugi kai de ngi USSR leading matam da Warsaw Pact countries na leiram ba mayam sima koi communist ki bloc oina leiramaga prithvi si politically bipolar oina leirami adu USSR na kai raba disintegrate taw raba matung da di politically akoi prithvi si
unipolar oirakpadona launai analysis na aduna even UN gi oiba wafam da Security Council gi wafam da resolution lorpa matam da ba UN sida hena United States of America na maga lain roina riba NATO countries sina hena sum kari overpower to ba aduga khoi kari haini khitang moina ngambadong na satpagi wafam sila idana si lakpa matam sida anouba sahi khoi decade khara ani mukti mamang sida China si Asian power da moina haigalai China na Asian power da moina haigalakpa India su Asian giants ani tholakpada India su amani aina singtharakpa adugo China na hiram kam da mangjin thaba khara han gibanina khwai dagi Asian gi khwai kanba power si China oirapaga loina na US ki enemy hai ta ne US ki rival si kana oiram ge bu matam magi USSR orak badagi China si US ki rival loireba sigi political background sigi marum daneba US na China si komai tawduna thengna dege maram di prithvi gi politics da US na dum dominate tawduna lei haragadi China na haigalai ba power se balance ta hogdragadi masi US ki position kai tharaka ba oigadabaduna maram oidana US ki kaino da ba makoina ek amo oina pastor je foreign policy ki port ama khandidana China bu balance tawna baneba aduna tawraiba China bu balance tawna ba se US ki di tawdaba yadaba policy oina tawraini tawrak pasida moina kaidogebo I han bada makoina Southeast Asia the Indian Ocean da moi power si China na Myanmar da ngasai khoi raj na su ningsang bigriba adumaina chumna makhoi gi di democratic oiba amasung non democratic oiba port ani makta hunta da su aduga ethnic rebels democracy pamba da su ani maksi chamana ba meeting amada pure haraga makoina balance tawdana pure haraga Myanmar si makhoi gi power gi manung da pulap na thamba yana ba gi policy ne ba China na pakhel is hojik chu still continue maram di rebel armed group sing si makoina hunta ga wari saw ga ka ta sari da sai da angak pa phangna thadari paisa aduga madu chawrak pa chakta ba paisa du haija bang namjadra ga su aina moi gi policy di ani maksi balance tawra puraga Myanmar haiba resource amna leiba Southeast Asia gi leipak si China gi khubam nung da thamaga Indian Ocean si da navy gi achauba power ama sagalaga tawra ki haiba gi wakhal lon duni masigi posi balance tawna bo honor ko matamda ra America na Indian Ocean da makoyi power ko mai tawna sagalaga dagi haibasi lorpo matamda Burma amasung khoyi kari ani India ri hana maru mapang na khara ledam ko su Bangladesh ta kaido ba ya ga dagi haibagi policy ama frame to bo hore I moina adugi policy frame torok matam du dani moina Myanmar da amasung Bangladesh mieng sang ise aduna Myanmar da moina mieng sang panga sai ko su nei na ba da khanari si da makhoi di democratic oiba country ni na democracy saugat pai si makhoi gi ideology da yauje ba poni na non democratic oiba di saugat loi democracy oiba saugat kan habi wakal lon si lai si lang matam da ya nan ai Bangladesh ki wafam am tang panjarang ge aduna Bangladesh ki wafam ji da kan hauji ki Bangladesh ki irang ji tok ringai da Sheikh Hasina na Bangladesh sarkar pai ringai matam da kaido ge matam du da Bangladesh ki petrol si makoina mapanda koi oil si thadok na bo na bada India na su madu India da pina bo nei aduga America na su masi pina bo nei si long na bo na matam da Sheikh Hasina na India da su pi gi de aduga America su pi da na China da oina pi ge sidagi kaidoge bo America gi policy se hena kanjal ya hena kanjal la pudonga sa ekone nei na bada yaw ri macam se kadai bo yong na thadari bo paisa ma yam sina propaganda gi porta nan li thel oi bo policy oi na torok matam da kadai bo yong na makhoina democratic oi ba khoge armed rebel group se kadai yong na torge bo khudam masa hong pizza matam da Rakhine da lei ba Rohingya sing se Rakhine Rohingya Salvation Army na go kari you know moi Muslim da salvation ai bo wai je season nari aduna Rakhine gi army si Rakhine Rohingya Salvation Army je sidai sa adum khanbiro maram di US na makoi gi paisa se even Muslim bauda paisa je thadaraga masigi pochi da kaidoba akoi gi Southeast Asia gi Myanmar gi pochi da sa Indian Ocean si da mo gi power se sagat na bo hona bada Rohingya da su ngasai si da akoi gi consolidated appropriation fund da su Rohingya gi thadani ne yauri da ko asi thadarak pa mayam si da Rohingya da thadar aga di madu Chin gumba ri Rakhine da leiba Buddhist kangde sigi mayam si da ideologically wakal nama ahan ba America gi policies mo ahan ba da
physically tawreba ideologically hana inculcate tawna bhona neba moi idea se inculcate tawra kanda ideology se pisal kanda ideology do practice oina pangthora na bhona bade action oina lagba neba adugi maram duna neba aduna China gi factor si akoina yam sauna lobani na hauji akoye for analyst or foreign policy analysis tawa kangbu singna hai si even akoye Sheikh Hasina gi sarkar intuba matamda America gi khut yawi hai se masi China factor do balance tawna bo pone aduna si taropo matamda ngasai raji question to the sigi backgrounds da laksa matamda aina thamjani bo wafam si karino hairagadi so long as Myanmar da Irang leiri ngai di India gi Northeast state maruina Mizoram Assam adagi Manipur maruina Mizoram wa Manipur da Irang di adum leigani madam di karino bo Mizoram amasung Manipur ga lona riba sigi about akoi border si da leiriba singsi som nakanda makoi ga kinship leiba hai tare ne ethnic affiliation leiba group mayam ama leibani na Irang si lakpa matam da adum moi chenjal lakani sina an factor ani subada ngasa akoina khanabada kharena deferred oina beyond headline nai tare deferred oina akoina pose khitang analysis taweng matamda America na yam thuna Southeast Asia da akoi maroina Myanmar sida Christian state ama semba pame se important oi maramdi sida Christian state ama semba hai base America gi di puting ama yam maras ya sanan maneba sigi wafam si yeng matamda ethnic armed groups mayam se Buddhist na taba Christian oi bani na hen moi da khudong jaba ma leiba aduna sigi khudong jaba se laurakba matamda makhoina soft policy oina moi si se paisa thadar ga ideologically democracy na punjalla kanda democracy gi mingduna sigumba Christian jing je punjalla ga manaba hin religion gi outlook to the Christian state ama form to ba oiraga di America gi ngasai Burma act to materialize tor ko the hena maru oirakadani madu maru oirakpadu la amatam da di Manipur da Burma da Irang laidana Christian state ama nation ama semga na horapada madu Manipur de bau saru khara phaktok na bagi swai da lei ba akoi ga leibinari ba purup sina yausal lak ba ba sina di sigi pose dum kan khala ingai kai dok ta ge bo Manipur amasung Mizoram swai da Northeast India da Irang si hena kansalak bagi amaka uba darkar lai aduna ngasa ko ni sikandra su thambi ge bo sigi wafam mayam si Manipur da leiba ethnic groups khuding mangna community khuding mangna understand to bagi wafam mama darkar lai masi understand ta hongdra di akoi future se akoi isana shape to jabagi mo American shape to kani habi wakal lon se an badang okay akoi library pa phur khuding mangna understand to mina ba hongli ba geopolitical gi changes me amse understand to mina ba khud me amse understand to mina matuk ta otherwise we will be monitored and controlled by some foreign hands hai batare aduna mathang sei just अखोगी हुजिक सोशल मीडिया याम कना वायरल होरिसे चीन एसोसिएशन ऑफ मैरीलैंड यूएस की स्टेट में ओरिबा मैरीलैंड दलिबा चीन एसोसिएशन ऑफ मैरीलैंड असम बिदा केम मन हाय सीएम केम ना प्रेस नोट अमा थादो इ हैब तारे मार्च की तांग कुनगा मंगा ममांग चही 2024 अमदी अदुगी ममांग दसु हेदि अदुगी मतुंग मे गी तांग 33 2024 मे गी तांग 33 सिना अखोगी हारिबा चीन एसोसिएशन ऑफ मैरीलैंड सिना अखोगी मिजोरम दा लागा मखोगी ओइबा कैंपेन चथबगी अदुगा साई $128 million से कमाइना सिनगदगे हैबन सिंगबी मतंगदा याउरी हैब तारे अदुगा मरुइना ngसाई $121 million से ngसाई कंसोलिडेटेड एप्रोप्रिएशन एक्ट 2024 दा याउरे हैबी वफम से मोइना मार्च की तांग कुनगा मरी दा हेक पास तो बनुमि निनी लेबे मार्च की तांग कुलुम दुदा पास तो रे कुनगा मंगा दा मखोइना प्रेस नो थोगा करी करी एरिया दा पैसा सिनगदा बनो हैबन सिंग फोंगदोए अरुगा मोगी फाइनेंशियल ईयर से अक्टूबर टू यूएस की वंदी अक्टूबर टू सितंबर ओइबनिना 2024 के सितंबर की तांग कुनरा दा फाइनेंशियल फिस्कल ईयर म लोरनी अदन मथंग की फिस्कल ईयर की जु मखोई सेम अमाउंट नदर मसरी हेन बसो हाकोन अब होनगन हैबी वफम सिंग पल हेब तार अदु तारगदी सेंफम जे ngसाई ह्यूमैनिटेरियन खक्तगी नत्रे ngसाई प्रो डेमोक्रेसी हाइबसे ता खुलाई पाइबा पाइदबने लो यावरे इंक्लूडिंग एनयूजी गवर्नमेंट सिगी मखादलीबा पीडीएफ अमदि तोन बा रेबल ग्रुप सिंग सिदा मकोइना लिटल एंड नॉन लिटल की मतेंग मयामम पांचल तारगदी कोइ सिदा लेरिबा क्राइसिस से नॉर्थ ईस्ट मरुइना 2021 की फेब्रुअरी की तांग को माथोइदा म्यांमार द कू दौबनी 21 मतुंग दा 22 लेग्रे 23 की फेब्रुअरी थाबोक मणिपुर चाही एनी इरान केम लेते अदुबु 23 की थानी मुचोंधरगा चाही एनी का थानी मुचोंधरगा मेगे तांग हुमदगी इरांग सिलाक बने हतरा अदुना हारिबा एक्ट ngसागी बर्मा एक्ट 2022 गासी मसी याम चाउना रिस्पांसिबल ओइना येंबी अब्रा कमाइ थंबे अखोगी बर्मा एक अदगी अखोगी खुइसिगी डायनामिक्स कोइ तामोनी ने याफन थंबिखरे को सी से आइना हाबेतंग बैकग्राउंड अमा अखोई यूनाइटेड स्टेट्स से मासे अखोगी लम से लौसन बद कजु काइदे न खनबा
Okay. Aduma lama mane masi England dagi one independence phangabasu masi ahambada 19th century dadi Monroe Doctrine and lam loksan bagi adigi 20th century dana akoigi lam se kariba mongonda khar chingna ningai oire khalaba adu loksan bada karim khaidi hana khalba lam amani thamjageba hojik lai sina hojik ki oi biriba Donald Trump se ma sina mu Canada se 51st state ne mana hek thangnaba singse aduga Mexico sisu adu man loksan ba even Greenland se bo loksan ba even Panama se Panama akoigi phangraba se masi Chinese yam control tawi masi loksalani kaina Harpagi, expansionist key adumba yam yoba, anoba dimension ama labor, aduga plus more the resources to labor, aduga what any more can operate away. Amana, how you when we say open forum the labor ma, Amana manung the lation CIA and operate wama, what any say chat labor massive, good deep state can remember Henry say, what any Japan is the sea Jerex is the some the eastern sector. Asia the development of live. Masi yana na si somna thangkim jangna 21st century ki ano says the Burma exit masi command lake hem na chizam 2001 se says the akhoi ki Burma dagi moin de Burma si moin Myanmar so hai de US na Burma dum hai hoji Burma dum hai kai no khang de aduga moina recognize to Myanmar se masi na India rom da lai Manipur lak to ni Manipur da lai hoba kanggu sina cookie hai re sadigi machigi 1000% okay Maryland si chatle 1000% mu Majiki 1,000 lakh na tam na hojik powder 70,000 to 1 lakh yore hai ma order hojik se Maryland and yam laibani aduga moi mark says the NGO Dr. Sweetheart hai nupa sina masina Manipur le ga cookie oba aduga asomna na chin oba asomda ma hojik chin hai US tadi chin hai cookie hai de Dr. Sweetheart sina man NGO ma operate tawe Masigi NGO sina akoigi moi 70,000 1 lakh musing sina US ki congressman mayam sina mana lobby tawa however okay hai mana kai hai ke kan akoi sida leiba mayam se masis da Christian state ama Christian ki country ma masida dream to bada kasu kaidi hai se mana puiba mana moi assort to se masik kam chawka ki hai matam da Rakhine Maigwe Sagaing Burma ron de ki Chittagong Mizoram Manipur ki matam da mana hau matam da hojik tagi matam da Kampukpi aduga kamjong se mi kukiyam tadriba adubu mana maduna moina proposal se ka hakada maximum performance akhoi num taraga akhoi gi dum oibi yani heba proposal se makhoi moira thameba moina thamiba hojiki NGO hojik somna thamiba Maryland da leri se moi KMC Chin Association Maryland moi gi agenda mari neba aham da moina hari se ultimately akhoi nomana ta nomadi self determination means independence phangni habse moi ada move taweba ani su da makhoi ne kari hageda Mizoram somda leibani akhoi mayam se masi mayam si cultural preservation ama pulap unity ama noma soida lakhini haiba ama thameba ahum su ba se yam sathibam luye moina ahum su da kari hakanda akhoi gi lamsing se territory am tang moiteba one unified territory se recognition ama noma soina lakani haiba aduga recognition se maham du dani ko mo hair se strategy se Bangladesh tana khoi territory ama Manipur dana cookie hadeba somdana bong ke wahi ka sina toineba somdana chin hadeba last fourth je kai na ka unification haiba masigi unification je lakanda makhoi na haiba aim se masi laktoi ni sineba aduna masigi sina kana sum in bedagi di moina hai matam da moina masi kamaina moina matam da Myanmar sing Burma hai tare ko akoi no sinamina Burma says the US ka moigi relation je China politics yan maru oye China se yan maru oye China se kyan maru oye gebu akoi hoji je khader ba poppy plantation je masi Burmese angle dari kare haige da akoi hoji Manipur thari ba China ra thari ba se moi de hobunati CIA gi agency na soi ba dai na haiba moi ne hoji ki chidgi se moi ne puslak to se moi ne ka ba haige da akoi gi Myanmar da leiba mayam se masi CIA na train to ba howe aduka moi na drop toroga moi se kaino ta hajan doine China da disturbance ki maruina akoi sida laiba adigi Burma ekala ise maruina with man kanai da yenge hakanda China da am yenge China gi perspective te am yenge akoi gi United States na masi am ka sina man ka hage kanda hoti ke hari ba train to ba mayam se last mo se kaino China jang dreba mo se illegal drugs to poppy plantation hawkre aduna Burma na haibadadi hoji akoi sida to ba mayam se CIA na agency ma China thugai na bhana bra soibada akoi sida lakbani madugi masa neba sandoro akoi sila aise aduna akoi hoji tharba poppy ke kilai bese CIA na plan ma torubadagi soibada China da pugena khanbado akoi somna haibada Hanuman gi khutta gi sing ta hobor maina masi se England na su
अखोई ओपियम वार से इंडिया दा थारगा चाइना ने सेनकी मदुदे सक्सेसफुल ओइकेबो और मसिददी चाइना ने हेन हासिंग गिबनिना चाइना से कोक्रा वांग मनिना मतम द ब्रिटिश दा तौबदि ngамग्रे सांदक की दरी मा मथना डिफेंड तौर चंगन गिद्रेबो मसिगी सिरेसिदा कैनो सिदा याम कने यूएस ने हारेसिना हौजिक सिगी लाकबो पोपीगी सुम लाकबसे पोपीगी सुम लाकबा कानसिदा अखोइना हान उरमबदि फर उरमेबो मोइना कैनो तौरबदो मोइदा हौजिक मोइदा सेटबैक लागा maximum number of heroines available in USA from Manipur and Myanmar hai moina akhoi de phangwe da phangise aduga moina phangise heroines na moina am pamba aduga akhoi de moina pamba da hoji anu akhoi sida why kind of sineriba methamphetamine akhoi kano sinese masidi akhoi na thoina chemically saba pone ba masina hoji replace tawre moida masi kari gi no hai matone moina ha pa da Burma gi policy se masida akhoi na crack down tawradi masi ho sagi drug kit tawri masi se tawsi hai bagi policy ma pulai ba masi policy si laka da mokhai de karisina kana moina hai kana चीन की होजिकी अदर लेब कांगू सिंगना के है कन अखोय सिजल लाइब फंडिंग से मोइन हाय कन चाइना ना मोइन लाप फंडिंग से द कैनो सिना मोइ से सैंक्शन तवेब मिलिटरी जुंता द मोइन सैंक्शन तवे काय हान मरुना रोहिंग्या के पय मरुना रोहिंग्या की क्राइसिस थरक मतुंग द रोहिंग्या से मोइन जीनोसाइड हाइबो सिनेब कैनो ना अतोपर सिना द जीनोसाइड है रोहिंग्या द सिनेब बर्मा कैनो यूएस ना अमेरिका द सॉरी बर्मा द अदुना मसी मतुंग दे सैंक्शन लोइ लेखरे अदुना होजिक बर्मा की मरुना मोइ फंडिंग पैसा मैम से मरुना जेट अखोई मोइद फंगिबा अदिग मैम की फंजिंग से लोइना अमेरिका ने फ्री स्टोर थमेब मसिगी पैसा मैम से मोइद क्रिएट तोगे का अखोइना रिलीजियस पर्पस द चंगादी थिंगन हाइब अदुना मोइना नते ते मोइ पिकने दि मोइना रिलीजियस होजिक हाइब फंडिंग मैम से रिलीजियस लाइन चंग तोइनेब अदुग मोइना नॉन लेथल लेबो हाइब सिनेब नॉन लेथल हाइब से द मोइना लेथल ngaktaneब नुमई सिबु नॉन लेथल कमा हाइदोनो आर्मरी अदु हेवी वेपनरी यावरी रडार यावरी सैटेलाइट बेस यावरी से नेट नॉन नेथल हारगा मोइ पिसेलक्तोनेब मसि कना दगी रु तोरकनी ने मोइना हाइकान मसि जे मोइना हाइबदा यूरोपियन यूनियन के थ्रू द चंगागना प्रेसबिटेरियन चर्च हाइ मोइना अदुगा अमेरिका दे चंगाना अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च दे चंगदोनेब अनि सिलगी चंगा कान फंडिंग से हजरी यावरेब अदुगा मसिगी फंडिंग चंगको मैप से बर्माना थिंग देब कहीं ना कहीं मजे रिलीजियस लाइन चांग पनेब और बर्मा दनी रिलीजियस लाइन चांग जे थिंग देब बर्मा ना हाइना मसिगी पैसा हजु हजु खदरी बसे मसि ऑडिट तो हाइब यूएस दा ओके ऑडिट तो मींस पैसा जे कदाय चखरे करीदा तौखरे सिनखरे हाइबसे ऑडिट तो ददी नुइना थाजलेब चर्च थाजले पैसा जे कबाइना नु अखोय खंगल जे हाइब मजु ऑडिट तो देब हजिक से ऑडिट सुंतौ तो दे यूएन सु ऑडिट सुंतौ तो रेब मसिना ताकपदी अखोगी यूएस ता हजिक कन्ना लॉबी तौबा हजिक हाइब चीन की ग्रुप से मजि मी ला अमना लॉबी तौबा जानति पावरफुली मोइ गाली आलिम हाइबनी अदुना मखोय मे आपसन लॉबी तौबा जे हजिक बर्मा से 2024 हंडक की जून से मसना मोइगी पाल मोगी कांग्रेस के कोकस हमसु सेमे मोइना कोकस सेमबा मींस हजिक एक से हजिक यूएस न करे हाइका द अखोय इंडिया द सोम द लुक ईस्ट की एक इस ओन बदो अदवाइन मोइना करे हाइका द बर्मा एक से मची से याम सोले कोकस न हो हंडक की जून द जो हाइज हाइगले छिना मोइना करे हाइका द हजिक एक्टिव बर्मा एक हाइरो हाइब ओके एक्टिव ऑन थो हाइब मोइना एक्टिव हजिक एक्टिव ओइद्रे मोइना हाइसे अदुना मोइना हाब द ब्रेव सो हाइ मोइना एक्टिव सो हाइ ब्रेव बर्मा एक सो हाइ अदु ऑन्थो अदुगा हजिकी हाइबा ngसागी कैनोसे फंजे सिनरगा ngसागी क्रिश्चियन स्टेट अमा सेंट मार्टिन तौबा अदवाइना तौबा पामी हाइबनेबा मसि जो खोइन मुंग लाइसिना हजि हजि ओइबा प्रेसिडेंट जे बिल सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प से मासे अखोगी याम साथिबदे हारो अदु खितंग मागी मुदी ओइबसे दा जा जा तोरप काजिदा कदुम तोरप तो मालियो मासे ओके कदुम तौबसे सेटेप हाइजरम गेबा मसि तोरप काजिदा अखोइना हारिना मसिगी फंडिंग से ngसागी मागी क्रोनोलॉजी हम दियंग बियोबा ngसागी मेरिलैंड से मान पुश तौरे 2022 दे हौरे पैसा चंगे अदुना 2023 की सागी हरप साइज दगी अदुम मणिपुर क्राइसिस थोलक बदेब सिगी मागी क्रोनोलॉजी हम सुलै प्लस मसिगी मयाम से मरक से यूएस ने करे हाय कांदा मसि चंगी पैसा से मसिगी होल कैनो से इलीगल बिजनेस ने इलीगल मनी ट्रांजैक्शन तौएबा अदु इलीगल मनी ट्रांजैक्शन तौबनिना मनुंगदा अखोइना खंगदबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना खंगदबा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना खंगदबा इलीगल ट्रांजैक्शन अमा लैयेबा मसिगी से इलीगल ट्रांजैक्शन छिने अदिगी मोगी जियोपॉलिटिक्स मोगी प्लान दुने मदु खंगदोप दरकार ओए थंग ओके ओके मथंग जै ओजा शांतिकुमार दलाचम तो शांतिकुमार ngसागी 2024 की मार्च की तांग कुलम दोइदा ngसागी सेनफम सिंग असि एक्स सिरि यावरे हाबि हम दुनी 2024 की अदुगा 2024 से मक्की कोगी मेगी थाजिदा
mi gi tang tra tuk si dang sai gi Chin Association of Maryland sina makoi na thokpa report hai gadra report on Chin Association of Maryland trip to Mizoram hariba Chin Association of Maryland sina Mizoram da lame matam April ke tang taruk 2024 dina April ke tang kulum 2020 hadi April thajung moi laga tongan bachi minister yauna laldoma yauna mi mayam unaraga hangre ha batare adro moi ne to goda bathak mayam si yam torme ha bagi report si asim su ponge report se phong matung April thani April thasi gi matung ngasai gi March ta sale se kai thoe April da moi koira me aduga September thada mu laldoma masa ma US da koi basele Maryland sida maroina Chin Association of Maryland leiba mafam sida laldoma chale aduga ma wangang matam sir ma gi lo selak pada vision na pad me point bullet point sida vision sida kai have today let us unite in the recognition that we are one people one family and loudly proclaim this truth to the world mayam da khangala jakho jama khaktane have jum haire aduga makha tar the main objective of Zoro movement in 1980 at like Zoro movement was Zo reunification within India. India manung the Zo mayam se punjan bajani and high. Adugo makha tarak mana harak pasi. Can the Zo people in India, Burma and Bangladesh today aspire to be reunited under India? India ki manung sida hai riba Burma ne Bangladesh ne India ne hum sida lari pa Zo mayam se pula punja lage India manung lari pa yar bra have ki wahang ama hange aduga mana makha kay hagi bata this could be a possibility one day masin ong masoy work pe so high gre tare. So perhaps fate has this reunification in store for us in the future the masi reunification chance ma sound leidore Manipur si rang thole re Manipur ayam bala makhoi huje buffer zone ga tolaga am to sanghan yad re handak to buffer zone lalhan bekan ogan hairi se hedi Manipur dagi mogi area pura consolidated orga lebi abatu kan sagi KM gi Chin Association Maryland ki agenda mari ekhoi uja sadajene thambi bada ahan basimo independent law thopagi adum lerakini habi ofam aduga cultural unity porakini have you of money subada om subagi of matare unified territory in wherever they settle moina lari mum unify mogi uba territory ma semja gani last territory ma punjal laga country ma semgani habagi mari sube agenda ne duna om suba amadi mari sube agenda se pula punjal laga hojiko India da laisagi habagi mongoma laldo homana December da lenga hek sembaga 2023 ki 2024 ki January ki tang mari da Prime Minister Narendra Modi ko unai aduga mahaki marup external affairs minister Jay Shankar ga su unaraga hari wafam suma thamam me hatare koi leba ahum sida lari ba jo ta mahum sing punjal laga koi ngasa akhang bharat ke manung lai jage na haira me adu prime minister na kem harak deno ILP ge guideline dong tharo yenge na atopa wafam hoina hairi ha batare adra kamai thambe ngasai gi mahang na Maryland na thamam wafam sing ngasai gi fan gi wafam siga mari lena na Chin Association Maryland na thoi wafam sing se loina connect tore ha batare aduna advance mode oina hujikti khoi tongan ba country di yaro adu India manung lai jage har tar de leba hum je punjan medi India na soidan yar kani habi wafam da lalluba na masigi idea se push to ubibra kenoda adu matung tarak pada mahang na 2024 da lalluba na prime minister ga hum logu nei have tare adu magi mayok ta action am da lokor play te adu maina ngang bagi kamai thambe akoina akoigi chief minister Biren budi honorable minister chief minister budi unade laldoma budi unai hai se Modi se phagi pharang na te man hek prime minister organa kwai han ba hek prime minister ko wasak to ko kwai han ba chap se nang ying biu raj ying biu Bhutan dan chat ini right maram yam lei ba ko aduna laldo holma si ying se unari se maram yam lei ba ko maram yam lei habadi aina si mu ka haitara aina si se explain to kon tan da di mayam da remark te to ne BJP gi ne no I'm telling the fact mi ko dimon understand to the kare okay and especially the Maitais we need to understand this aina si haidu sim tabiyo mun tabiyo mayam ko ai phaja haijage ba aduga Maryland have se haiting ma kanoda 1986 ta Mizo accord sign tore ba ko sign tore matung da di Mizoram was very peaceful coming up then fair education da yam tore khole haide loi facility loi lore and today 30,000 Mizos are there in Maryland that is why he went to Maryland aduga hoji hai bang sagi kano do India da laisi ahum punjal laga hai do adu that he spoke on 2nd September on 4th September da Maryland da ngam matam do Indianapolis da 2nd da ngam ni mana September okay adu Maryland da ngam matam da we cannot fight three enemies at the same time kai hai bani and thank you for all the help and the assistance provided to us hai bani mana ko very clearly adu dana kano na khoi gi journalist from Goa na yang kan kantor ido ado si mane ba ko adu yam understand to ba ka le ba ko adu China se ko na
na sleeping lai na khoi angang ho di tar e ba ko information da kaim pithok ta ba they were working sigi working tor ko se ma se hoji ka no na ju khang e ba kai ba US na so study tor e ba aduna si tor ko da sai gi akhoi gi Satyajit na hai gi ba do ngasai gi popi thabi matang do popi thabi matang do ai yam hai jarang ge ba ko konyak sing se yam na superior ba naga tribe oi gi ba ko aduna asum na kan da ju grass am thar me ba do konyak myam se do picture le e ba si mo su story ne as fact ne ba si su aduna Nagaland gi naga atai mayam sing se konyak na henjal na gini moina loina wa ka takhai gini hai bi mung da ko wa kanu tau gi grass thar ga du picture le e ba aduna yam ka admaina thole e ba ko aduga suma yam khang na begini na hai ri se India asna kari ro jo ai last hijar ke ba ko adagi di Burma hajiki fund se masigi fund sina kamai tau ge bu oi se say nai pisa si laure pir ka do na ti ba no they are not going to give like that Bangladesh ta to ito interested people to pisa to hapchal laga Bangladesh to ga hasina do chelali ne right ko sponsor to ne but tumi side tagi so these things are happening ya ju hai ni koi sai ta Israel dai mi mga taruk lakre kano da kaya hai tara December tang kuni sweda ko lakre ha ju chatri hai ko ai hai job ni ko lakre adu matung da di si laki matung da lakting just lakpu mataw da do adu khoi Manipur da khala da na Mizoram da dama amni Mizoram da di problem like ba classes like te khoi Manipur da lei sumaina khoi Manipur ta ni battles bi lor si di moi songi di hinsa kitab amane ba sum la pa da na ninga sagi se thamjolai se protected area regime thamai central government local state ne ko very yam hai na local and central government is monitoring each and everything ko action tok de khote ka hai se ko yam bhajan tor kha chani aduga kano hai se misao na ma hezang misao aduna hai da na Irang tholo hai se all this funded ngasagi fund myam just loan yaw ro bani politics adu ngasagi 75 crore hai do 75 million hai do adu jum yaw ro bani sigi mathak ji da mo yeng bi ko ra ya beauty is se ai na hai se khoi se lei ba mi sing se ku ki di ku yam gan ta re mo yam sing re ko atai sing di yam pang ho re ba ai na hai se si ne ba pang si kai no hai ba su hai ba si da 2008 ta gi na 2013 23 bau da 2000 ne law ba ko na sugi strength se ko 2000 ne law bu matam si da 2000 si law ga 7000 rupees 7000 si yam ma matam na du matung da ko na di khalam dong ma le income da 7000 da lipam dong man de ba adu 7000 da lipam matam da 2.5 billion rupees di su partition law re ba sugi cadre myam se sakre 2.5 billion 2.52 billion si di law re ba adu to lo pi gram ni da it's a huge amount now central government na hoji lawri se kai no sigi mayam sing je aina susma haijabani ko Indian government se India se kanam te barum na te loin ma ki marup ne haibani ma di ko Indian policy is very clear and we don't want to annex any territory am ta longning de Burma da longning de let me tell you this very frankly I'm telling you but akhoi gi lobu yaro haibani you cannot take from us but don't take from us haibani ko akhoi de lobu ade akhoi logjaro haibani ya gi main adu lal dohma na expansion ki proposal to matam da he was silent adudi tangmari da onthokre dana tangmari da onthokre silent is the best that is why they are all silent they are all keeping quiet action you see the actions action to say ya ngako synthesis amani da haim gi ba incomplete or ne ba matam ji lesel ka Indian action say har ke ba ko sir you have another one also ठीक है we must have another one also this is the most important topic so far ko adu matung sa ai haije ke ba India gi di tawdo tawre kan sidana India di kamai tawge bu little Andaman ne no ma wari yam sagidra right little Andaman sida 70000 crore hapcha laga adu the same ne bani adu tadi si area se law and control tawdo ne mana Indian government so Indian government ki vision do yeng se ba ko adu matung da 31000 crore fencing tawni hai ne fencing taw matung da chang lo pi ro chi ne ba okay so it is the right decision NRC tawni FMR taw loi chang ba ta su come with proper process hai ne ba so actions me am sing chi dina it's very strong action and wangang by the college everything is on the okay action speaks louder than words have the action ma the fencing carbon chingba adudagi PAP protected area permit system thamjalak pa haidi foreigner changba yahanda ba permit yaudragadi MHA na verify tawdragadi changba yahanda ba sumra sumo mayam action lokhalak pa aduga kui FMR lokhokiba FMR lokhokiba kilometer tara da leiba myo singdi changba yanu bi tamakta visa akoi passport pair ga changka dabani habna singba akan ba restriction mayam thamjalak pa tare so action mayam tawge adubu ngasai gi chin
Association of Maryland की agenda मरी दा ohum sub agenda है तेरे मकोई ना ले रही हो लाइबाग ना तेरे का लम्दो तो मकोई की defined territory अमल लाइबा पामी अदर मणिपुर दसु कुकी सिंगी ओइबा कुकी लैंड territory पामी अदर हाना लुसाई ओइना असम की मनुंग ले मदो मोगी तोंगान बा लुसाई लैंड हम पाम बदेगी मकोई ना इरांग तो उतना 1966 इरांग तो रगा कोई 86 ता मोई मिजो एकॉर्ड का साइन तौनर मतुंग दा मकोई की मिजोरम हाइबा लमजे फंगी है तारे अदर मिजोरम जी खर चौथोगा हुजिक मणिपुर की कुकी लैंड गा साहब से लगा अदों द ड्रीम खरा है ना तो माल अदों डिफाइंड टेरिटरी अमगी द मक्तदी मकोइना बफर जोन फॉर द लास्ट 20 months they have successfully created buffer zone inside Manipur masai US sedagi mugi chin association Maryland oramba yai natraga tongan ba hai singapa chin kangu Myanmar da chalaga chin onba Mizoram da chalaga na Mizo onba Manipur da chalaga kuki onba kangu singsina yam sathari have tar sum thong myam se adu itar gadi defined territory same na bo hona batang sai buffer zone na chingmo myam matik chana lehen bagi uje lehen na bazu ngarang na koi gi uyok chung gi irang na chingmo myam dai gi adu itar gadi how shall state government and India government respond to Manipur habi wahong amlak to kamai thumbi कोई ना खन्ना भैया बसे कोई इथनिक नेशनलिज्म हम सागल इनी दने को कुकी जो सिंगसिदा से साइ म्यांमार दा लेरगा चिन हाइबा मणिपुर ले हारगा कुकी हाइबा मिजोराम हाइबा मिजो हाइबा सिगी मयाम मकोई अपुनबा सक्तम मम सागल लगनबगी इथनिक नेशनलिज्म की पोटम सागल इमनी सी सागल लगपसेदा हौजिक सी कोइना येंबा याबसी मिजोराम दा मकोई इथनिक नेशनलिज्म बु सौगतपा पार्टी अमना सरकार पाइरिनी अदुगुम्बा सरकार पाइबदुगी चीफ मिनिस्टर दुना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हन्ना उनरगा वाखलोन मयामम थमिमनी मा मेरीलैंड दा चलगा विजिट तौरगा वाखलोन मयामम सामुरिम सिगी मटांग सिदा अखोइना सुम खनबदा इंडिया की कोइबा फॉरेन पॉलिसी सु मसागी लेजबा तामनी अखोइना सुम खना मतमदा मसाई म्यांमार दा रिलीजन की थ्रू द थादरपा फंडिंग मयाममा याहलिसी इंडिया ददी मोदी की गवर्नमेंट लापा मतम की रिलीजन की मिंग द थादरपा फंडिंग मयाम से लोइना कक्किदना इवन अखोइगी क्रिश्चियन मिशनरी सिंगी थारकपा फंड मयाम से मागी अकाउंट मयाम से लोइ थिंजलगा वाक तौहनगिद्रेदना सिसु इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मनुंग चना लाइपाक मनुंग द पाइखटपा पॉलिसी की सरुक अमककनेबा सिले अदुबो आइना आइगी वाखलोंदा आइगी वाखलोनी को से सब्जेक्ट टू करेक्शन आइगी वाखलोंदा खंजा मतमदा पृथ्वी की अकनबा पावर अनी की मुक्नबने है बलैरी से मुक्नबसिदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चाइना का अनी सिगी मुक्नरिबा अनी सिना साउथ ईस्ट एशिया की रीजन में ओइबा ब्रह्मा नत्रगा म्यांमार दा थादरिबा पैसा अदे इंडिया नसु मदुगी चाइना फैक्टर येंगा इंडिया नसु लुक ईस्ट पॉलिसी हैरमबदगी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है न ओंथोरगा ब्रह्मा सिदा थादरिबा पैसा अदुगा ngasai US की हाइफेट वाखल मानबा मवोंदा ngasai की इथनिक आर्म रिबेल सिंगसिदा डेमोक्रेसी की मिंग इंडिया सु डेमोक्रेटिक कंट्री में ओइबनिना सौगतबगी मवोंग तौरगा इंडिया की पॉलिसी से पांथोरप मतमदा कदाई बाउ याउना मसी इंडिया ना पामीबा पोसक नसाई कोई निष्कांदन थंबिरिबा पोसक सिदा कदाई बाउ याउना मसी मेटेरियलाइज तौरप मतमदा विदाउट एनी हिंड्रेंस from America as well as from China dagi kadai wa pangthokpa yagani haibagi wakalon sisu khanaba yaba wakalon amani adu chimukta dadi matam gi constitution ni nam khoi khanaba ngamara adu aina haijaning ba wafam di hogjik leiri ba pot sida government of India na Manipur da irang thokane aisima khoi ngasai khanaba da yawre so long as Brahma da irang thoinge chian chanlakpa amasung changsanlakpa yabagi pose sum leibani na Manipur da irang thokani adu government of India na matam gi oina paikhatpa thabakara पाइखलक थबक सिंगुदा अमगा अमगा कथनबा याबगी पोसु दै खुदमना हारगा फ्री मूवमेंट रेजिम तो कांदा अतोपा कोई क्रॉस बॉर्डर की पॉलिसी अमा पाइखलक मरदा हाइबेन मानदब मयाम से लैबा मतमदा हाइना थमजनिंग वाफम से खितंग समजन जरगा दा थमजनिंग वाफम से इंडिया की पांगल से म्यांमार दा मरुइना म्यांमार की पोस्ट दा सोलप तोबा हौजे इंडिया की पॉलिसी से नैनरक मतमदा इंडिया नसु चिटागोंग की सरुक से हिंदू सिंगी ओइबा अकन बाय स्ट्रॉन्ग होल्ड अमा समगा बांग्लादेश दा लेबा इंडियन हिंदू सिंगी स्ट्रॉन्ग होल्ड अमा थमगा हिंदू की फिबम जे सेसनबगी पोट दै हब सी मतंग दा एनालिसिस खरना मोड पिबदा हंदकी लेरिबा मतंग सिदैसिदा राखाइन दा थोलैबा पोट सिदा खुदोंग जाबा लौरगा इंडिया ना सौगलगा चिटागोंग से इंडिया की मफम चननबा मधु इंडिया हाइरकांदा मोय इंडिया की एनालिसिस खरैसे इंडिया हाइरकांदा
Burma yauna India gi saruk oirambani aduna akoina Chittagong gi saruk sunda India gi saruk ama hai bai base mase akoi claim to historical ni ba haina thamme adu ba yu wakhallon su leiri ko adu lerak ba matam da aina ahoba makha uzarina housing leiri ba Manipur gi irang sida leiba sida thari ba khutha sida irang si loisan ba gi wakhallon iu uda ba gi pot makha u base ada leiram ba ya aina khangda ba oiram gani ko adu da aina thamjani bo famse government of India mam thamjani bo famse English ta haina bam leidana don't miss the trees while looking at the forest umang ma yeng ma matam da trees sing do miss to hon ngano maram di hauji moina India na yenga isina China factor US factor la kan da kaino da ko ye Myanmar da Burma da kari India na lokhat pa ya gani hai bagi posi yeng ma matam da India gi manung chan na leiba North East India gi state sing da leiba Mizoram Manipur si da leiba reality se kitang light thong na lauraga analysis to budam na to bugi pot ma kak lei adu gi matang da ni aina akoina umang ma yeng ma matam da umang du da hauriba u sing do miss tawraga di akoi gi goal do phangwa ngamoi adu ngasai aina thamjani na ngasai gi koye kari cookie game hai da cookie association sorry Gin Association of Maryland aroi ba matam da makoy apun ba ama sagalakani habi wakal se han ba stage da India gi manung da leramge adugi matung da mung mai pa ga ding sai koina sumyang da Mizoram phanga kan da Mizoram dai khara sauthoga Manipur da som phanga ge adui amuk leire adui amuk la kan da India gi manung da leram ba da India gi manung da gi amuk sakki ge na asoboina mate oina kaito kra di missing yam khalapni na yabani na sigi posina kadai na sanghal kan da India gi hausi le ba policy si da North East India da kairak ba bong la agadi India gi security da question to da bara hai ba wang je thamse okay India gi security question to matam sule select jai oja sa da quick lak chama tam nga sai gi ojana thambi ki ba ko gi ko ja Shantikumar na September gi tang ani gi do India police na Maryland ni do Maryland tang sai gi leibak ahum sida leri ba zo mem September tang ani no Maryland India police no Maryland tang ani September ki tang mari zina ko gi keno sida India police ta to ko gi DIPR Mizoram gi website so dum yawro lere Maryland ki sitang ani dani aduna Maryland gi sida mahangna India manung lere leba hom zi de leri ba zo mem punjan gi haibani aduga tang mari India police ki sidana ako se leba tongan leba hom da tongan lera me masi ko shwa ya bang amoena to man to khai ta ba wafum se phondo ki bagi recording DIPR Mizoram da su lere lura lakchani wafum ding sai कोई उजा से तजन थमी की इंडिया ता लागना अतर मणिपुर लागना कुकी ओइबा मिजोराम सलगे मिजो ओइबा अदुगा बांग्लादेश सलगना बॉम ओइबा अदुगा केनो द सलगना चिन स्टेट से केनो दा म्यांमार द बर्मा द सलगना चिन ओइबा हेतारे अदु तारगदि समायना होंदो होंजन तो बसिदी मोय हाय मोय मयाम से लोइना मक जो ngakni hai aduna amada chalaga chin ko amna chalaga mizo ko amna chalaga cookie ko amna chalaga bom ko buse sidi zo ne haija bani moina adu masidi zo na te masidi chameleon hai tare amada chalaga pon oni absidi chameleon ko wi zo ko de aduna sigi mogi unified territory ma semba yana bagi particularly Manipur ta cookie len semba yana bagi kanu si moina buffer zone ga ta honnar yam pajana successfully huji pau budi leiri hai tare bar ga sa ozan thami ki pa oza Shantikumar na thambi ki ba koi FMR lokto ki ba saman kharak ma mayam sina maram oiraga action locally have you hum di thambiri adu having said so sondana mo koi tonga to Manipuri miyam na pena da bam India na karge da makta hairi ba lal hobu sing ji mathak ta khut hadri bana for example January gi tang hum gi kang phob gi incident khulai par thok mayam to kari action lok din hai ma jeng wahum mayam leri hade kuki khulai pa mayam season ei have you hum ho maral siri hai tare adu targadi geopolitics sida kana na kari share lowri habgi wahum aduga Manipur gi issue sida yang ko matar kwai thambi akoi gi Manipur gi issue kan da yam akoi yam kan ki ri akoi gi budget akoi gi ne ne kri se masi gi beneficiary se maximum beneficiary PDF file PDF yes PDF aduga CNF CNA sin gi kanu map se akoi hek thang na ba operate tawri ne ba makoi sik na support taraga PDF file akoi am te popular loi khange ko makoi sing sida loi la di million the name like say mo the piece drone yaw lo yaw non detail lo yaw detail ngak tani ko nuclear da yaw dise lo yaw ba mem se akhoi hek thangna bani na masi akhoi na masi ham ba masi kamai na fight taw ne kan da masi akhoi United States tagi mataw tamning yo mana sanare e ba akhoi sanari ni bila se ani example hoina adu ma ngonda attack tor putri man kamane defend to ge have se madu gi strategy do Manipur gi citizen na India gi citizen na adopt to tangi hai jange ba yahan am da mune to kan da allies thi ba moina
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯜ ꯀꯥꯏꯗꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯃꯠꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯗꯤ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜꯗꯤ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯕꯔꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯣꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯕꯣꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯒ ꯑꯦꯁꯄꯤꯒꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯣ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯇꯅ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯅ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯩ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯈꯪꯗꯅꯤ ꯑꯦꯁꯅ ꯍꯧꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯣ ꯎꯌꯣꯛꯆꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯗꯥꯏꯁꯨ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯧꯏ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦल ꯑꯦनाꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯨꯃꯟꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯦꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯐꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯃꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯅꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡ ꯌꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜ ꯋꯥꯔꯜड ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯀꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯑꯜ ꯀꯥꯏꯗꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯣꯜ ꯋꯥꯔꯜꯗꯅ ꯅꯥꯖꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯞ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯞ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯁ ꯕꯤ ꯅꯣꯏꯡ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ EAO ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯔꯦꯕꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯗꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯊꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤटिकलꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯏꯁꯕꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯅꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯇꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯏꯁꯕꯔꯒ ꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯁꯠ ꯑꯦꯛट ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡ ꯑꯃ ꯌꯨꯡꯖꯜꯂꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯅꯨꯡ ꯑꯃ ꯌꯨꯡꯖꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯁꯠ ꯑꯦꯛट ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯣꯠꯁꯤꯗ and state must report it to the center haibagi note sidang asigi the Manipur files ki edition se matang soil sunjarge ngasigi edition se mapung phan bidamakta oza humok paro vista mugan tas monochari appreciate your joining loran yembir bopon amna sungan sigi edition se karam to bibage SKTV Manipur ge tongan ba social media handles singda join to birga comment amadi feedback thabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Rasron Tong signing off. Krumjet.